Jonathan. Juan. Julian. Teammate. Int għajna l-għu darba jisna inna fuq xulxina 10 snin u we hit it off 20 immediately. sena. Għasem mizzewġ tinti u Laqt iż-żewġ kelli tfal. Inna naħdmu għalija, tifhem u vera. Il-ġuħ? U kultura. Għarind vera ma tistħiġ ta' L-ewwel xena li għamilna kien hemm dik id-diqa xejn tensjoni. Ħanna minn ġo dak il-bief l-enerġija u bil-chemistry li kellna li vera ġeljajna. Għajdilha kemm baħnana, għajdilha kemm baħnana, Għaxin baħnani. L-improv. Għankun għanis kont eċitat ħafnax, kienet l-ewwel darba ħant on stage. Għadni eċitat sissa ġifieri, kważi ħannaqla, sorry ġifieri, qed inkun skiet. ta' xil-filo, miljon kull wieħed. Ejba, ma kafija. Toffiħa! Ma nix toffiħa! All throughout jiena bħala Jonathan nħossni lucky li spiċċajt ma daw il-ġiex nies bravi, ġiex artisti bravi. L-lum il-ġurnata nqishom wara ftit ġimgħat nħosshom daqs familjari, daqs ħuti. L-atturita minn missu għal kemm inħobbhom ħafna. Inna naħdem magħhom 6 snin 7 snin u dawn naħdem magħhom 15 minuti ġifieri. It's like I can't explain it. I can't explain it. Għax kienet tajlu mela? Tamaris. Kienet tajlu. Dejjem ferħan u dejjem jitħaq. Sal-moment li għamilna x-xena kont għaddi mhux qed nemminha, ħassejta. Imma then obviously coming from other people kienet vera strambax. Within 2 hours, less than 2 hours, konna isna qegħdin ġobar nieħdu drink. Things move a bit different around here, you know? I think you noticed that already. Yeah, it's gonna be fine. It's gonna be great. It's gonna be fine, it's gonna be great. And if it's not, I want you to do me a favor. Come to me, here. Kontent ħafna li bistil Julian li kienet biżejjed. Le, kienet waħda mill-iktar xena li hemm mint persona li għandna tajjeb aħna. We relied on each other, minna ħafna f'xulxin. Bring on the magic. Johanna, smooth! Minnaw, ħossamma. Minnaw? Bring it on. Bring it on. Ġena li. Give us our best. Nkunu ċitati. Give us our best. Bring it on. It was a joy to do.